A les Illes Balears actualment hi ha al voltant de 10.000 immigrants marroquins. Entre ells, prop de 7.000 han dut les seves famílies amb l'intenció d'assentar-se a les illes. Un 80% dels marroquins que hi ha a les Balears provenen del Rif, al nord del Marroc. Aquesta zona, la més propera geogràficament a les Illes Balears, és una de les més empobrides del país i també és un punt estratègic des d'on s'organitzen i s'emprenen els viatges dels emigrants que volen arribar a Europa. L'Associació d'Immigrants Marroquins de les Illes Balears, juntament amb la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Benestar Social, ha iniciat una sèrie de projectes de cooperació en aquesta zona del Marroc amb la idea d'establir un intercanvi i col·laboració amb els immigrants de les illes i les associacions de la zona del Rif. L'interès ve de dues parts. En primer lloc, l'interès que té la Direcció General d'involucrar els immigrants en processos de cooperació en els seus països d'origen, i, en segon lloc, per un interès de l'Associació d'Immigrants Marroquins també en participar en aquest tipus de projectes. Nosaltres pensem que és interessant que els immigrants que hi ha aquí, que ja n'hi ha de molts països, es puguin començar a integrar en projectes de cooperació a les seves zones d'origen. La idea empieza con los pasos que ha dado la asociación en tema de inmigración y cómo vemos que es necesario implicar el movimiento asociativo o bien la implicación del movimiento asociativo democrático de los inmigrantes marroquíes a nivel local y a nivel en el extranjero, fundamentalmente en la Unión Europea, pues esa implicación es necesaria para apoyar el desarrollo social, económico y de la democracia inclusive del país, ¿no? Y nuestro trabajo, implicación en este sentido, es aportar un granito de arena a un movimiento asociativo de inmigración, de inmigrantes marroquíes en la Unión Europea, para apoyar en la medida que podemos y según nuestras aportaciones a este desarrollo. El primer projecte està destinat als joves, doncs els problemes econòmics i socials els afecten de manera molt directa i són els que amb més facilitat veuen en la immigració l'única sortida. Tenim un projecte de centre de capacitació i centre cultural per joves a Wetlau, que consisteix bàsicament en una primera fase de construcció d'una infraestructura, d'un local, on aquesta gent es pugui trobar i pugui fer aquests cursos de capacitació, i la segona fase seria l'adequació d'aquest local i l'implementació de cursos, no? Le projet de centre de jeunesse vient pour combler un vide très important dans la région de Ouadlaou, parce que dans la région de Ouadlaou, il y a beaucoup de jeunes, et ces jeunes n'arrivent pas à continuer leurs études hors de Ouadlaou, et il n'existe pas un centre professionnel. Wetlau és una ciutat situada al nord-oest del Marroc, dins una vall a 40 quilòmetres de Tànger, a la costa mediterrània. A Wetlau hi vivien unes 10.000 persones, xifra que es multiplica per 3 a l'estiu amb l'arribada dels immigrants que tornen a passar les vacances i altres turistes. Neix als anys 30 al voltant del canal d'irrigació. Il y a un canal d'irrigation à Ouadlaou qui a été fait même par les Espagnols aux années 30 à peu près. Et c'est ce canal d'irrigation qui a donné vie à Ouadlaou. C'est lui qui a créé, si vous voulez, Ouadlaou. Parce que Ouadlaou, avant, historiquement, n'était pas ce pueblo, n'était pas. C'est à l'époque des Espagnols qui a été créé ce village, si vous voulez. Parce qu'avant, il y avait des douars, des groupements de population, mais qui étaient surtout, qui vivaient à la montagne. Ils ne vivaient pas dans le lieu où ils sont maintenant. Bon, donc il y a l'agriculture à cause de ce canal d'irrigation qui est long de 14 km et qui irrigue à peu près 700 hectares. 750 à 800 hectares. Dans la région de Ouadlaou,
c'est une région, vraiment, c'est une région qui a des potentiels très importants, mais sont pas bien exploités. Et il y a des statistiques officielles qu'on peut vous donner, mais il reste toujours les grandes domaines actifs, ce sont la pêche, l'agriculture et un peu de tourisme. Et il y a aussi un axe très important, c'est le revenu des ouvriers, des immigrants qui travaillent à l'étranger, qui investissent ici dans le domaine surtout dans le domaine de la construction. Ouadlaou produit des aliments alimentaires. Il a produit avant des quantités énormes. Ces productions sont faites pour se vendre ailleurs, à Tétouan, parce que la terre a été très très bien exploitée avant. Ça fait à peu près une vingtaine d'années. Il y avait de l'haricot, il y avait de pommes de terre, des tomates, tous les produits maraîchers et en bonne quantité, en très bonne quantité. Mais cet état n'a pas duré à cause premièrement des problèmes dans ce canal d'irrigation. Parce que ce canal d'irrigation ne fonctionne pas comme il a fonctionné avant. Et cela a des causes, plusieurs causes. La cause de gestion de ce canal, parce qu'avant il y avait une association qui gère ce canal, qui le suit, etc. Il y avait aussi mais maintenant le canal ne peut pas irriguer toute la terre d'une façon normale pour que les hommes continuent à faire des produits agricoles comme les tomates, comme les haricots, etc. Donc l'agriculture c'est à peu près dévié de cet axe. Donc on a remarqué que les gens commencent a produire du lait. El canvi de la producció agrícola a la lletera no ha donat els fruits esperats i això ha fet empobrir la zona. Deixant de banda l'agricultura, la pesca i el turisme, una de les fonts principals d'ingressos de la regió és la immigració clandestina i la venda de cannabis. Ici, dans la région d'Ouadlaou, la migration clandestine, c'est pas comme dans les autres sites, dans les lieux. C'est-à-dire, il n'y a pas un groupe de mafia qui organise la migration clandestine. Il se fait d'une manière comme une coopérative. Les jeunes se rassemblent et achètent du bois et cherchent quelqu'un pour fabriquer la patera. Et puis, tout ça se passe très loin de la mer. Et lorsqu'ils construisent leur barque, ils achètent un moteur, puis ils cherchent un jour ou une nuit pour mener leur patera à la mer. La moyenne des personnes qui prennent ces pateras, c'est 35 personnes. Et l'âge des jeunes qui migrent vers l'Espagne, d'Ouadlaou, c'est entre 18 et 26 ans. Mais dernièrement, on a remarqué un phénomène dangereux, c'est les mineurs. Les mineurs, parfois, ils constituent plus que 50% des immigrants dans les pateras. Les femmes, c'est très rare. C'est très rare les femmes, et c'est surtout les jeunes qui migrent dans les pateras. En aquesta zona, el tema de la immigració forma part de la vida quotidiana. Molts de joves han immigrat, sovint moguts per la imatge que els hi arriba d'Europa, una terra rica i plena de noves oportunitats. صرت شي خدمة في اسبانيا نمشي نخدم، أنا حر ديال راسي ديما ولا نخدم، تجارة عندي. أنا بصنعتي إلا لقيت سبليو لقيت فرنسا لقيت المنتفع ديالي لقيت نمشي نخدم. أنا عندي خدمة مزيانة هنا في المغرب، أنا ما تنكرش أنا مزيان في المغرب، عايش مزيان في المغرب، ويعني باغي نمشي نبدل الأرض وصافي، يعني ماشي على حسب أساس الفلوس، أنا باغي نمشي نغير الجو صافي. يعني راني تا في المغرب دابا راني عايش مزيان، لا يشوفونيش بهاد القراقه بيقولوا راه محقور. أول مرة تنقع سبورت بكالوريا
مشيت للكلية قريت عام عجبني في المنظر قريت في علاج المناهج بالطريق واش كيمشيو فاطرات قلت أنا تنقيس مشيت أول مرة فتشت ولد على الدراري تلاقيت شي دراري تعاطيت معاهم درنا معاهم 4000 درهم مشينا بالله عطيناهم العربون 1000 درهم عطيناهم 1000 درهم ديال العربون ملي ركبنا في فاطرة وما قلنا 15 من بعد اللي مشينا جبرنا شي 24 في الفاطرة جات عامرة ونزلنا رجعنا بحالنا بشي 9 بينا 9 بينا رجعنا واخرين مشاو وصلوا اسبانيا حنا وحنا نزلنا ورجعنا مشات 1000 درهم عاود بقيت شي سيمانة عاودت مرة ثانية عاود عدد معايا دراري 4000 درهم في الليلة اللي كنا خارجين خلص 4000 درهم مشينا طلبنا الوالدة طلبنا الفلاية صبرنا الفاطرة كتبنا مشينا الليلة الأولية دوزنا غدا صباح علينا الصباح حنا بقينا ماشي شي حاجة بغات تبداو وجات لنا بوردة سيبال خلطتنا درنا الكوميسارية مشينا درنا الكوميسارية المغرب طلعنا المحكمة طلقوا لنا جينا بحالنا صح. الناس اللي كيمشيو لنا من هنايا كيمشيو كيقلبوا على الخدمة يكون أحسن وضعية اللي عندنا في المغرب. كاين الشباب اللي كاينه الخدمه تكون كاينه هنايا الخدمه موجوده ولكن ما كيبغيوش يخدموا كخصهم ملي كيجي شي واحد من اسبانيا ولا من فرنسا كيقولوا حتى هما خصهم يمشيو على برا باش يجيب الطوموبيلات يجي احسن ماسك وموضوع اخر كاين مرويكوس على هذا الشيء هذا كيمشيو الشباب ديالنا كيمشيو يهاجروا عندكم ويخدموا وكيجيو بعض منهم كيقولوا زعما هما احسن تما احسن من هنا وبعض منهم كيقولوا زعما لو كنا كنخدموا هذه الخدمه اللي كنخدموها في المغرب كاين يكونوا احسن ما يمشيو تما ولكن العقليه التسوق ملي كيكون عنده 20 سنه 19 سنه ما كيكونش كيفكر غير بواحد المستقبل احسن يكون مزيان يكون مكسي مزيان يكون هذا هو السبب باش كيحرقوا حنا من هنا السبب ديالنا. Sí que és cert que estan enlluernats amb el model de vida europeu o occidental, per dir d'alguna manera, perquè és curiós, quan vas a Marroc veus quantitat d'antenes parabòliques a moltes cases, per tant ells tenen diguem un contacte diari amb Occident. El que passa és que només veuen la part positiva d'Occident, ells no veuen la situació en què es troben els seus paisans quan arriben aquí, la situació quasi de persecució que es fa contra els que no tenen papers i, per tant, la informació que els arriba és una informació molt esmitjada, ¿no? molt sesgada. Bueno, me fui de aquí, no es por la pobreza, pero como lo veo todo el mundo, salen de, ¿cómo se llama?, de África, por ejemplo, a Alemania o a España o a Francia o tal. Y me fui igual que una broma, ¿sabes? A veces me entiendes. Y después, cuando me encuentro ahí, y me encuentro en serio, tengo que seguir luchando ahí y buscando la vida. Es una situación que está desconocida por la gran parte de los que aspiran a emigrar. Sí que ven de que Europa es el paraíso, que Europa que es democrática, que Europa da derechos, que Europa acoge a personas necesitadas, que en Europa se puede vivir mejor, pero realmente esta parte, lo que comentábamos de la realidad cruda, de la cruda realidad y de las políticas que se desarrollan, pues no se conocen. Y si se hubieran conocido estas cuestiones, muchos de los marroquíes no van a emigrar. És possible que no sigui només per feina, però sí que és cert que, o el que falla moltíssim, sobretot a les províncies del nord, és la formació, els estudis, és a dir, la gent no té un nivell de formació i la feina que pot fer allà és una feina molt bàsica, una feina que no li permet, diguem, aspirar una mica més, no? A partir d'aquí, quan travessen, es troben en una situació en què aquella feina que no volen fer a Marroc és la que han de fer aquí. Aquí els immigrants, no només del RIF, sinó de per tot, les primeres feines que fan aquí quan arriben és la feina que no volen fer la gent d'aquí, la feina del camp, la feina de la construcció, etc. Per tant, a Nacional fan la mateixa feina aquí que la que podrien fer allà, i amb unes condicions que en alguns casos són fins i tot pitjors que les que es podrien trobar allà. En aquest sentit, per pal·liar la manca de formació dels joves i donar-los una alternativa a les pasteres, sorgeix el projecte del Centre Vocacional i Cultural per als Joves de Wetlau.
Ce centre, il ne peut pas apporter grand-chose, mais il peut combler un certain vide. Il peut participer d'une manière ou d'autre à la réinsertion des jeunes de la région, surtout dans les domaines actifs dans la région. El centre albergarà els cursos de formació i capacitació per abastar les necessitats del mercat laboral, que actualment són la mecànica, l'electricitat, l'apicultura i la fontaneria. Però també està pensat com a espai sociocultural, allà on es desenvoluparan activitats culturals i serà un punt de trobada entre el jovent de la zona. Nous n'allons pas faire une formation qui n'aboutisse pas à la création d'un emploi. Nous allons faire de la formation dans le domaine de l'agriculture, nous allons faire dans le domaine, par exemple, l'apiculture, nous allons faire de la formation dans le domaine pour la réparation des motos pour la pêche. Nous allons faire, en parallèle, bien sûr, il y a une grande partie des jeunes, je parle des garçons et des filles, nous allons faire aussi l'alphabétisation. El centre es troba en la primera fase, la construcció de l'edifici, que comptarà amb tallers, aules, biblioteca, sala d'actes i altres dependències. Ici, on a préparé un plan par un architecte. On a pris le terrain. La première des choses, on prend le terrain. On a posé la surface principale de ce terrain, de 300 mètres, à peu près de 300 mètres. Voilà. Ici, le plan est constitué de la fondation. C'est la fondation. C'est de rez-de-chaussée et de l'étage. L'étage, ici, et d'un mur de clôture, ce qui est près de la façade principale, un mur de clôture. Voilà, le plan est constitué d'abord de 3 pièces, ici, de 3 classes. La première classe, deuxième classe, puis 3 classes, et troisième classe. Et un personnel, un bureau de personnel, et un vestiaire, bloc sanitaire, et un bureau, et accueil, et des escaliers pour le premier étage. Un salon et un espace vert ici à l'intérieur du projet, pour donner un architecture urbaniste bien esthétique. Ici, le premier étage. Le premier étage est constitué de direction, ici, de la direction, secrétariat, un vestiaire et bébête. Ici, il y a des classes d'enseignement, un bureau et salle des verres, salle de dévers pour des personnes, pour des jeunesses qui sont travaillent aquí. I en terrasse. El pressupost total que fins a aquests moments tenim en marxa està per damunt de 76.000 euros, el qual suposa ja una despesa important i que segurament tindrà una repercussió molt important en la formació i capacitació d'aquests joves. Anant cap a l'interior hi ha la comuna rural de Saca, a la província de Taza, lloc on s'ha iniciat un segon projecte de cooperació. El segon dels projectes que tenim és la rehabilitació o reforma d'un mercat a Saca, que pensem que serà molt important perquè els mercats a l'aire lliure depenen una mica del temps, hi ha poca infraestructura, i em sembla que amb una dotació de 40.000 euros, una mica per damunt de 40.000 euros, es podrà dotar d'una infraestructura bàsica per poder fer un mercat amb unes millors condicions sanitàries i higièniques. La comuna rural de Saca es troba situada a una cruïlla de camins en una de les zones més empobrides del país. Els seus habitants viuen de l'agricultura i el contraban a Melilla, i les fonts d'ingressos més importants provenen de les divises dels familiars immigrants. Una de les principals activitats econòmiques de la comuna és el mercat, que reuneix bona part de la població. Aquest mercat fins ara es realitza en males condicions i sense cap tipus de control higiènic. ودابا الحمد لله زعما غادي نتمنى باش تشد انا شي حانوت هنايا تشد شي حانوت مزيانه نسكن فيها
وعندنا التجاره هنايا مزيانه خدامه مارش بيان. كيجيو عندنا دي كليون، كيجيو عندنا من برا، كيجيو عندنا من الناظور، من ليليا، من الرباط كاع، على حساب الجوده ديال اللحم. ولانه عندنا جوده زوينه هنا، زعما كياكلوا مزيان، كياكلوا العشوب، كيراو في الجبل العلف، كلشي مزيان. وكنذبحوا غير الصغر. زعما هنا هاد المنطقه هادي منطقه زوينه بالنسبه للفلاحه، وبالنسبه لهادشي ديال الماعز وهادشي ديال البقر والثمن مناسب. زعما واحد الثمن مخير ديال ما كيتعداش بزاف، 50 درهم كاع الا غلا 50 درهم. وكنجازيوكم بخير على هذا المشروع هذا اللي داروا لنا هنايا، وكنتمناو الله حتى حنا نشدوا شي حانوت ونتهناو من هذا الشيء، من هذا الزبل هذا هنايا ولا هذا. El projecte dotarà d'infraestructures al mercat de Saka i així els venedors podran desenvolupar les seves activitats econòmiques en millors condicions. Amb l'objectiu de potenciar el desenvolupament social i econòmic dels comerciants, però a més els recursos obtinguts per l'Ajuntament, fruit dels imposts, s'invertiran en actuacions socials en la zona. المسائل اللي كنديروها مسائل عصرية بحسب الوقت، بأنه كانت عندنا المسائل اللي هي ما صلحاش داخل السوق. كان مثلا ما كنفرضوش القانون صحة وقانون بأنه عدم الإمكانيات ديال بوتيك، ودابا بغينا نديرو مسائل اللي هي معقولة وغادي نفرضوا عليهم قوانين، ومثلا ثلاجة، الصحة، الكسوة، مثلا باش يكون داك الشيء في المستوى. ثانيا عاوتاني كاين هاد الشيء فيه مرض، نحسب الأمراض على حسب الكلاب، على حسب كيلسحوا في سميتو في بالي. وثانيا فيها مسائل اقتصادية، مسائل اقتصادية عاوتاني بأنه هي اللي كنمولوا فيها عاوتاني مسائل اجتماعية. كنديروا مثلا الماء، السكان، الجماعة القروية بصفة عامة، وهاد مسائل اقتصادية بها كنمشيو للحركات ديال الجماعة الساكنة. En el centre del Rif hi ha la comuna rural d'Aït Camrà. Aquí s'hi troba el tercer projecte de cooperació de les Illes Balears. I finalment el tercer projecte que tenim en aquests moments és un centre de capacitació i de suport a la dona camperola que està a Aït Camrà, a la província de Lutemes, on també consta de dues fases, una primera amb 47.000 euros diguéssim, d'infraestructura, de fer infraestructura, de fer aquest edifici, i en una segona fase de la dotació i equipament d'aquest edifici i començar a fer aquests cursos de formació. El Duart Azarín es troba molt aïllat, sense gairebé comunicacions, ni indústries, ni gaires activitats econòmiques. Per això, la població sobreviu en les fonts d'ingressos que li proporciona el tràfic de drogues o les transmissions dels emigrants. El col·lectiu que més pateix aquesta situació de pobresa és el de la dona, sobretot les de la ruralia. Aquí, la dona té un índex d'analfabetisme d'un 93%. La femme, c'est elle qui travaille, c'est elle qui bosse, c'est elle qui produit tout. Surtout en agriculture, elle fait tout. L'homme, à peu près, ne fait rien. Il va au café, il reste assis sans rien faire. Et ce phénomène s'agrandit. Parce que avant, la femme ne faisait pas beaucoup de travaux. Par exemple, elle n'a moissonné jamais. Mais maintenant, on remarque qu'il n'y a que des filles et des femmes qui moissonnent, par exemple. Donc, la femme fait tout à peu près. Et ce n'est pas seulement en agriculture. Il a d'autres métiers, il a d'autres activités. Mais devant ce côté, son état social, si vous voulez, il est de plus en plus dégradé. Il est de plus en plus... on ne donne rien à cette femme aussi. Elle n'apprend pas à l'école, avec un taux beaucoup moins que le taux masculin.
il ne continue pas l'étude comme il peut continuer le garçon, il n'apprend pas certains métiers, etc. Donc on a pensé à faire un petit foyer qui peut ramasser aussi des femmes, qui peut faire de l'alphabétisation, qui peut apprendre aussi certains métiers. La femme veut apprendre, parce que s'il y a un foyer, il y avait par exemple certains foyers où on apprend à femme la couture, ou bien le tricotage, ou bien n'importe quel métier utile, la femme apprend et exploite ces métiers. C'est-à-dire lorsqu'il a un métier à sa main, il le fait travailler. Il le fait travailler, il bricole, il vend, etc. Donc il suffit de donner un coup de main pour un petit peu élever cette situation. En aquesta zona hi ha associacions de dones que han posat en marxa projectes per minorar les desigualtats socials i l'absoluta falta de formació de la població femenina. يعني بطبيعة الحال هذه المشاكل اللي تعيش في مغاطكي كامبو ماشي المشاكل اللي تعيش في مغاطكي كيت مدينة فمغاطكي مدينة يعني تحقق نوع الحرية تفاغا السوق تفاغا تخاط تزو حوايجين تسنيت فوضة تفهم قوال كازين تعبر من تورنق البرامج الإذاعات ولا تلفزيون ولا يعني فما تحقق نوع نقص وإن ونقاشي أنها فوضى يجي المستوى يمغى وإنما المهم بين شي المسائل تنبياني فوضى غاصن بالنسبة لكامبو غاصن يجي المشكل الظن هو أنه بنادم الأمي بنادم يخدم وتعترف نشي صرا خدمتين ناميت بزاف نتسراين وإنما يتكنت كي الفضاء إنتاج العائلة يتاون قالوا كاز نتا كي تاوين كلشي نتا كي زنوزة نتا كي تحكم من الفضاء نتا دات ذاني تنشني ومي غنحقق ومي غنأسس كلوبة وانتين يعني نخزا يعني ندرس الوضعية. Aquesta associació de dones ha posat en marxa un centre de formació com el que es vol construir a Tazarín. Aquesta iniciativa ha tingut molt bona acollida, el que suposa una garantia d'èxit per la construcció d'un nou centre. L'association Forum des Femmes, c'est une association qui s'intéresse aux problèmes de la femme et à la condition de la femme tout entier. Nous avons commencé en 1998 avec des petites actions de sensibilisation, d'information et de formation en faveur des femmes au milieu urbain, au milieu rural. Mais après, le travail de l'association s'est orienté vers d'autres secteurs d'intervention. Donc on intervient sur 3 axes principaux. On a l'axe de sensibilisation et d'information et sur tous les thèmes liés à la condition de la femme. On a l'axe de l'intervention dans le domaine des projets ou bien un peu de la formation, de l'alphabétisation, le travail de la conscientisation de la femme. On a l'axe de revendication des droits de la femme et de la lutte pour l'amélioration et pour l'égalité des sexes au niveau de Maroc et au niveau de la région de Rif spécifiquement. El programa de cooperació tindrà una durada de 3 anys. Actualment ja està construït l'edifici del centre. Aquí s'ubicaran els cursos de formació i alfabetització, assistència i assessorament a les dones de la zona. Comptarà amb assistència jurídica, guarderia infantil i també es posarà en marxa una cooperativa tèxtil per a que en un futur es pugui autofinanciar. No tan sols són cursos de formació, també és un espai de trobada per a aquestes dones camperoles i també se li dona ajuda en quant que hi podrà haver una guarderia per als infants quan elles estiguin reunides i podrà haver també un petit centre cultural on elles facin algunes activitats pròpies i pensam que aquest projecte, juntament amb els altres 2, poden tenir una continuïtat molt bona i amb molt poca despesa a partir d'aquest inici, aquestes 2 fases. Els projectes de Wetlau, Saka i Tazarín són els 3 primers projectes realitzats conjuntament entre les associacions de la zona del Rif de Marroc i l'Associació d'Immigrants Marroquins, amb l'ajut de la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Benestar Social. Aquests projectes han servit per establir un primer vincle de col·laboració entre les associacions de les zones emissores d'immigrants a les illes i els immigrants ja establerts a les Illes Balears, amb la finalitat de que els immigrants ja establerts puguin col·laborar en la millora de les condicions de vida dels seus llocs d'origen. Este vínculo lo vemos muy necesario, ¿no? Primero porque formamos parte de este movimiento asociativo y como inmigrantes formamos parte de la sociedad rifeña y de la sociedad marroquí en general.
para no quedarnos aislados como marroquíes que estamos fuera, como movimiento asociativo que estamos fuera de Marruecos, pues es necesario de buscar enlaces de trabajo conjunto. Por eso nosotros muchas veces en estos proyectos de cooperación que estamos emprendiendo, por ejemplo, con la sociedad civil, también es transmitir a la sociedad civil ahí los problemas que hay aquí, ¿no? O sea, que no es todo paraíso, y además la gente, implicar también a la gente de aquí en el desarrollo de su pueblo, ¿no? Porque es una tarea que creo que es digna de remarcar, ¿no? Una persona que ha tenido la oportunidad de salir, cuanto menos que diga la verdad, ¿no? Que diga la verdad y que se puede contribuir al desarrollo de ese pueblo, ¿no?